Annyeong, halo teman-teman, kawan. Apa kabar kalian semua? Baik, sehat? Doa harapan apa kalian semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat semua. Amin. Mukbang kali ini ada tumis labu siam, kacang panjang, dan telur rendang. Mantep. Udah lapar guys. Belum selesai istirahat. Mari berdoa mulai. Amin. Okay, here we go. Mari.
슉. Oke guys, makasih banyak. Matur nuwun. God bless you all. 감사합니다. 사랑해요. 사랑해요.